Sorry, busi. Lagi kah urung hanjak pertama mbak media lagi lun. Hanjak pertama engkau tukar hina ulama hai penyakit hai. Ika hana lagi pesyahadat. Pandai nak pesyahadat kai tamang ibu iya se pupu yang nak kerupuk. Tanya kerupuk ke ber atau bukan kerupuk. Ijikan kulit bui pajo. Nasi dro busi. Pegah dro toke raya. Ternyata jih babu sangat luar biasa. Agak ilah ya buci. Kulit bui je ke kerupuk. Pak ku taken. Nak kau buci. Nak kau. Menyangan ke nak buka maya awak acah syai ka. Nak kau. Nak kau. Kakaklah teman-teman bah. Singgah tak lanjut kembali. Nya si Abu Cik 7 urut 7 malam hana tengah ni. Nya kau kena bah. Jika bah iji pegah ni ya kau tak kuat ke. Kuna nya hana ku kau hana kereh roy raya tua. Hana ikoh tak kuat roy leu raceh raya tua. Jika pajar ni tu je jika tak tanda bah. Nya lagi nya model hai di wace. Ya. Menyoi wace waktu ang hidai bandara. Long kan awak gertak sampai. Kabah. Abu Cik nyo nak tahu kau. Han nak tahu kau HP kau mentang Oppo. Okey dek ya. Ya, cuba. Hai kau Abu Cik. Payah tok muka. Malu deh. Payah klik Abu Cik. Ikem cuba. Abu Cik. Kau bengeng. Payah klik Abu Cik. Sayang tak si Abu Cik yo kali yo payah klik Abu Cik. Model Abu Cik cubul. Yang kau lihat. Dat je itu je yang kapate ke teman-teman. Ilong kan hana tong urusan buji. Ilong hana tong kuat kun ke ji. Iji ke ikun ke ulama, ikun ke nyoy, ikun ke jailu hana ku kun. Man, kadari berosa minta pakai engke. Kadari berosa hana ku permen, hana ku permen. Kain kapate cika baik gaji ikun ke long tatabi. Ka ba nyanyi gadoh ikun ke tatabi. Ba hana ku permen long. Ka? Nak ka pulpen long mata model metipe. Nak kau. Nyok aku boleh mah Abu Cik sebab je dari nek ikah hantai Gop motor je yang bengeh, ulama motor je yang karu purusan ji nai lah ke bak maji. Ji mentang je ke babu ide. Ya ha. Natang kau Abu Cik. Ha? Nya hai muka Abu Cik. Kata berai lah Abu Cik kali yo. Salah lawan. Ngan Bang Imran pasal je ke aku. Yang kebek mentua. Gata aku turi ukurai lewu ke. Karachi lewu pi hana kadang menggantau. Dum namrak susah bak kami tapeh di Kanada. Icubul kau ruka gegap. Icubul hatai minta pakai ngenggap. Mamanya dum-dum penyakit haram jadah Abu Jahal lagi nyan. Nyan kaji jaju. Ha? Ngan katuri tau ke. Hai, muka Abu Cik kalinya. Kale bu. Dek, tutup toko Kawai betul lah kak. Nak kau Abu Cik. Ikah mantang mat plastik ini abak jara. Mantang baba plastik, mantang pakai atrak kuning ini abak badan. Igah nale. Nya igah hai. Toh nyan. Kamu dia lagi nyo. Abu Cik kan. Pulpen sabah ini abak babet. Alinya mantek nyayan tali kuning hina sabah hanya je miakan babu. Ha? Miakan babu so shit. Alah. Kiba mental Abu Cik mentang aman. Ha? Helm kuning sabah. Helm kuning sabah. Pulpen bro sabah. Buku bro sabah. Ba tu mana padahal tu kedai ji babu awak kape. Babu awak kape. Ka pegah bak si Abu Cik nyan.
Munya mantang ukuran puak kali puak bela tapu pegah. Makin trek makin tuan aju-aju. Makin trek makin ubur aju-aju. Olehnya munya kira-kira truk hidih Kanada babu. Bek pegah roh haya. Bek pegah roh haya lon nyolah. Lon barang branded lah. Iga ba kontor ke beliau hana ge ook lagi ka hai bui hai. Ika na trawak awak kafe bah hidih. Ka pakai nak sepatu lu. Nak silop lu. Dek, cok hilap dah. Ngai tepu hilap hari-hari ku pakai atraji. Ijihkan ku bah ku raya kape. Cok hilap lu, dek. Ha, ku ngaku pelimah bakah. Mag. Bak pelimah kaya dia bak urut Aceh ke lero. Nak kau hilap kan? Nyok hilap wow gampang hilap ku jangan tapak. Nak kau. Nyan merek hilap kah hai bui hai. Ye kau yang model ku bah-bah dak jika tanya padum tu yum silap kenya jika padum hana ka pate capture gelik mah gaya sang siji paling kaya hidih Kanada padahal cik pembantu go babu go nyo silap Melissa ya silap merek Melissa icuk bulnya untuk baba becak ngai kampung. Nyo yum silap Melissa je ka capture katanya rata sago padum yum silapnya. Si Abu apa tadi? Sonan ya sayang. Abu si urgasian silap la yum lagi silap belonyo. Ipegak ku raya kape. Kau. Nak ka dengar? Nyo bele ku dengar ka hina-hina ulama le bu ibu. Sebabkah kan leur Islam sebab nyok ku duk baca tengok nak depan urusan. Ilah hana tahu ku pelemah bawanya ba TikTok. Hana tahu ku pelemahnya, hana tahu ku pelemah je. Tapi uronyo ku pelewak ke. Ku pelewak ke Abu Shiba, ku pelewak. Nyang galambe ka pupu yang ku pakai ilo. Ha? Ku pelewak. Jilbab ku mantang je katanya pada mium. Nyok tingkat jilbab. Anak aku pegah yang lain. Menya kalinya ku pelewak. Nak ka dengar? Payah klik Abu Ci. Dapat pegah Abu Ci. Babu kah hidih Kanada. Babu gop hina ya Aceh mata merempuan umai. Ikah Kanada menyakawa putuh tak kuat ke? Abu Ci. Mantang lihat pulpen bro. Mantang pakai helm bro. Igo hanale nya helm igo kayak atum boy te di kampung. Helm lagi ji igo hidup kayak atum boy te penjerua. Iji kan mantang pakai lah baule. Nah helm kuning sabah igo kayak kalau tarik becak helm kuning nyan. Kagak pakai ke untuk kuat-kuat boh hiti kan ha. Kenan cika awak ka helm kuning nyan. Nah bukan. Nyoi tanya lagi ji pembong roy di Kanada. Iga jak-jak Kanada yak liburan. Iji kan babu. Boh cika epat nak jak liburan si bulan si Abu Ci nyapak nak jak liburan. Hana apa nena tanya kerja apa kape. Ya hai, elok hanale pakai lagi atrakahnya hai penyakit hai. Nak kau? Nya payah dapat sambung ro debak bui lagi ji. Ya hai. Ya nak kau? Ikah HP ke mata opo. Puta pegah mambak kah hana mepom tu kenan. Anak mek kali pecicam dengan ia boh kape. Cok liah ma kena. Dek yo dek, tak wo. Hanale pakai igopnya kagak boh. Helm kuning, cok untuk saring boh-boh hitik buruk tanya di kampung. Getah panas. Abu Ci. Ya hai. Ya hai Abu Ci getah liap. Getah nyang cikayu nyang kuna preh bah. Kuna preh sabah keturunan ni truk kena. Nak dengar awak kah bunya pegah le urung tu haji. Getah nyang awak kah tu Abu Ci nyang so. Hai, turi pak wanya kan motor rumah memang sabah keluarga hana jelas. Memang hana jelas. Hana teruk kan buah haji hina aku preh 2 jam.
Ha? Anak teruk kau ni, anak buah-buah haji intel-intel je anak teruk kau.